Govori, kako je prošlo? Gledaš u novog predsjednika stranke s velikom većinom. Bravo, sine. Bravo, svaka čast, znala sam. Moj sin, budući premijer. Da, te smokne. Ajmo sjesti. I kako je bilo? Priča. To sad bio moj Frane. Frane! Evo, Lova! Oprostite. Evo, izvolite. Ja se ispričavam. Ne vole me baš svi u stranci, znaš? Nećemo danas o njima, danas slavimo, jesmo tako rekli. Slavene, ovo je tek početak. Dobro, nemojmo se zanositi. Dobro, a ti znaš što ja želim? Znam, mama, molim te, ali ne sad. A što kažu gubitnici u stranci, ha? Ha, čuj, čini se da su spremni za prljavu igru, barem sudeći po komentarima nakon proglašenja. No? Ljubomora, to ti je to. Ali znaš što, ako budeš radio korektno i u interesu stranke, razoružat ćeš ih. Da. Razumiješ? Bitno je da im se svidiš, da oni vide da ti voliš raditi, a ako te i onda ne prihvate, baš te briga. Njih i onako zanimaju samo fotelje. Ma svejedno me brine to što su spremni za prljavu igru. No? Onda im nećeš dati povode, ne? Naučio si lekciju, Slaven. Da, ja sam to sa Enom i Martinom. Kada ti velim? Čuj, ja sam znala cijelo vrijeme, ali mi nisi vjerovao i to me jako boljelo. Znaš, moglo je proći bez svih onih skandala. Ali dobro. Čim sam je ugledala, znaš, onako jeftino, ajde. Mislim u onoj haljini. Lako. Ok. Ali ja vas samo želim zaštititi, razumiješ? Današnje žene su užasno... Ne razumijem odakle množina. Šta te brine, Ada? Ma, zapravo, ne znam. Osobe na vašim pozicijama moraju paziti na svaki detalj, to ti je valjda jasno. Ponekad je mudrije ostati sam. Pa onda sam na dobrom tragu, jer moj privatni život je apsolutno nula. Koja se može pretvoriti u plus? Ajde, molim te, gdje ti? Pustimo mene sad, mama. Ali Adam je konačno sretan, treba ga pustiti. Ne mogu. Ja vidim isti scenarij kao s tobom i Enom, a o Sibili da ne govori. Pa baš zato što... Mislim, probaj shvatiti kako je meni, pa ja sam kriv za cijelu tu priču. Ali ja sam 2 put šutjela. Pustila sam vas da sami odabirete, da sami griješite, izvučete lekcije. Ovaj put neću i ne mogu, razumiješ? I mislim da je previše toga sad stavljeno na kocku. Što je rekao točno? Pa ništa više od toga, da je otišao i da se ne namjerava vratiti. Kad? Gdje? Ti znaš nešto o tome? Ne znam, pa razgovarali smo samo... Branka, molim se, možete nas ostaviti sami. Ne mora značiti ništa, neke odluke, mislim... Šta ne mora značiti ništa? Pa meni trebaju garancije, trebaju mi papirnate garancije, to odmah. Pa moji ljudi rade na tom mjesecima. Pa ja nemam više 5 para, lova je jednostavno nestala, znaš šta, kad nađem tog frajera, tog muljatora, tako ću ga, zgnječit ću ga, zadavit ću ga. Čekaj, nema potrebe za nasiljem, čovječe, to što je otputovao ne znači ništa. Šta ne znači? Jesi ti gluh? Jesi čuo što je Branka rekla sad? Pa ja sam u tu dvoranu uložio zadnju lovu, zadnju lovu. Mora postojati neko racionalno objašnjenje. Postoji racionalno objašnjenje da nas je frajer preveslo. To je to. Šta sad da radim? Šta da kažem radim? Analiziramo tu kod 2 babe, a ne znamo o čemu se radi. Čekaj. Samo. Šta da radim? Gospodin Tomas, Krešo Ivanović ovdje. Dobar dan. Evo tu sam kod kolege Vrbana u uredu i upravo nam je javljeno kako je gospodin Kovač, da je napustio zemlju. Pa sad zanima nas što će to značiti u vezi našeg posla i mislim gospodin Kovač je otišao, nismo dobili nikakvu službenu informaciju. A novi direktor, da, dobro. Ništa, onda vidimo se sutra. Hvala. Što je bilo? Ništa, prijatelju, posao ide dalje. Miki je imenovao novog direktora i sutra se sastajemo s njim. Novog direktora? Da. Je rekao ko je to? Ime? Nije, naravno. Misterija se nastavlja, živci odlaze k vragu. Znaš šta,
Kako mi taj frajer ide na živce. Pobi se još malo. Dao sam vam intravensku glukozu. Sad je sve u redu. Razina šećera je pod kontrolom. Dobro, hvala. Sad mogu ići. Pričekajte sekundu. Gospođice Nikolić, svjestan sam da je dijabetes teret, osobito u vašim godinama. Ma ne, stvarno u redu, pazit ću se. Ali da ste uzeli šećer u bilo kakvom obliku, ovo se ne bi dogodilo. Morate paziti. Ma znam, samo kažem vam, inače uvijek nosim ili čokoladu ili bombone. Ovaj put nisam imala, ali pazit ću. A da probate sa tabletama glukoze, one djeluju odmah i osiguravaju stalnu razinu šećera. Razmislit ću, hvala, već sam vam uzela previše vašeg dragocjenog. Kako toliko žurite, bilo kakvo stres opterećenje može dovesti do hipoglikemije. Neće, vjerujte mi, evo, pazit ću se stvarno. Hvala vam puno. Doviđenja. I ništa, uglavnom Nina mi je ponudila mjesto dekana. Koje se prihvatili? Pa dobro, nije sve to tako jednostavno. Uopće mislim da ne zaslužujem tu poziciju. Madame, ti si najpametniji čovjek koji ja znam, ti si vrhunski stručnjak. Ne vjerujem u takvu koincidenciju, razumiješ? Što bi to pucu u Leipzig, tvoja sestra mi nudi posao iz snova. Čekaj, što bi to se trebalo značiti? Ti si osoba koja zaslužuje mjesto dekana. Dobro, čekaj, ako iko zaslužuje mjesto dekana, onda je to Zora Martinović, ili tako? Moja sestra je vlasnica i ona odlučuje. Dobro, jesi ti imala ikakvog utjecaja na njenu odluku? Adame, Nina nije glupa. Tonka, ste bili u Njemačku? Ne znam, Adame. Tu je posao koji mi se počeo sviđati, sestra koja me treba, prijateljice. Mislim da je trenutak da zauvijek raspakiram kofere, eto. Zašto mi to nisi rekla? Pa zato što si se toliko zagrijao za taj Leipzig, eto. Nisam te htjela povrijediti. Pa na kraju se uspjela upravo to. Kako da ti sad vjerujem da ti nisi imala utjecaj na njenu odluku? Sad ja da idem na cestu. Ma da ne bi išla na cestu. Prosti, kiksala sam. Adame, oprosti, kiksala sam, Adame! Franje! Dina, nije mi sad zgodno, ajde razgovarat ćemo kasnije, nazvat ću te. Molim? Nije ti zgodno. Pa daj mi reci što radiš ovdje, što neko ti je u bolnici? Objasniti, razgovarat ćemo kasnije, samo ne sad, molim te. Pa dobro, samo mi reci ako ti je neko u bolnici, hoću biti u stolu. Ajde, molim te, odi, bolje za tebe za ovdje, to odeš. Pa dobro, gdje da odim? Zašto? Reci mi što... Odi, molim te, bolje da odeš, ne želim te povrijediti. Dobro, ajde mi reci što se događa. Maja rađa. Maja, moja žena, rađa. Eto, to se događa. A da misli da sam lažljivica i spletkarošica. To je rekao? Ne, ali ljud. Ma to je sigurno zbog mene. Ja sam kriva. A što pa ti si... Pa ti si mu ponudila mjesto dekana. Adam je odličan profesor i onako bi mu ponudila visoku poziciju da me to i nisi zamolila. To sam ti već rekla. Da, on misli da to je dio našeg genijalnog plana da ga zadržimo u Hrvatskoj. A rekla si da nećete... A rekla sam, Nina, svašta sam ja rekla. Mislim, htjela bi da budemo sretni tu u Zagrebu. Pa jesi mu to rekla direktno? Ne. Možda mi samo treba malo vremena. Miki je opet otišao. I čini se ovaj put na dulje. Nina. Samo tako je otišao. Da, imenovao je novog vršitelja dužnosti, novog direktora. Sam vrag zna šta nas sutra čeka. Si dobro? Jesam, da, naravno. Ma brine me ta investicija, puno novaca je uloženo u sve to. Pogodio te Mikijev odlazak, ili tako? Ne, nije me pogodio. Nije me pogodio. Pogodio te Mikijev odlazak, ne laži. Vidi, Marta živi s nama i ona je vječiti podsjetnik na Mikija i na tebe. Marta je moja kći, što trebam sad raditi s tim? Ništa, idem spavati.
Kamo da idem s tobom? A tebi je sad neugodno. A oprosti, molim te. A nije ti bilo neugodno dok si ševio mene, a doma ti je bila trudna žena. Tad ti nije bilo neugodno. Nina, nemoj sad, teško mi je. A, jadno ti, oprosti, stvarno mi teža, a baš si jadno. Daj da ti objasnim. Da mi samo reci kad si planirao reći. Mislio sam od početka, ali s vremenom postajalo sve teže. Upao sam u tu zamku laži. I što bi ja trebala? Ha? Što? Što bi trebala? Reci mi što bi trebala. Trebala bi te sad zagrlit. Trebala bi biti uz tebe dok ti žena rađa. Što? Trebala bi ti reći da će porod proći u redu. To bi ja trebala. Htio sam se rastati od Maje, stvarno jesam. Jadna žena. Stvarno jadna žena. Daj da ti objasnim, molim. Kad sam joj dao papire za razvod, tad mi je rekla da je trudna. Tebi ne ide baš matematika, ha? Ti i ja smo malo više od 9 mjeseci skupa, znaš. Nina, ajmo, molim te, na neko mirnije mjesto. Gle, ja se nemam čega sramiti, pusti me. Samo mi reci koju si joj priču prodavao, ha? Reci mi koju si priču prodavao. Pitam gluposti, vjerojatno isto koji meni. Blažena vojna karijera, bravo, Frane. Bravo! Svaka čast. Odlično. Volim te, Dina. Da ti to ništa ne znači? Ne, sad ne. A daj mi reci, ti si imao neki plan? Mislim, morao si imati plan kako ćeš izbalansirati te dvije stvari. Molim te, nema me sad to pitati. Aha, oprosti. Počeo sam muljati i ostavit ću Maju čim cijela ova situacija. Aha, reci mi kad? Ha? Kad dijete krene u vrtić, kad krene u školu, kad uđe u pubertet, kad? Ajde, nemoj, molim te, preumorna sam. Nemoj. Samo da znaš, ovo ti je veza za čitav život. S njom si se s ovim vezu za čitav život. Ja volim tebe. Halo. Evo me, dolazim odmah. Maja je rodila. Čestitam. Boras. Mišo, drago mi je. Zlatko Boras, izvolite. Vedranov sam prijatelj, kaže mi da hitno tražite nove klijente. Aha, obratite se mom šefu, tako on to funkcionira. Aha. Koliko znam, Vedranu ste pomogli bez uplitanja šefa. I to je iznenađujuće brzo. Da, to je bila iznimka, ja inače ne radim tako. Ali Vedran je izrazito zadovoljan, čak i dao i riječ za vas. A mi znamo cijeniti čovjeka od povjerenja. Oprostite, tko ste to točno vi? Moj prijatelj je optužen za posjedovanje, a potpuno je nevin, naravno. Da, žao mi je, jednostavno nisam pristao na ništa, tako da... Ali možete pristati, malo pogledati ove papire i razmisliti. Gledajte, ja nemam svoj ured. Gdje da primam klijente, pregledavam spise... Gospodine Boras, te vaše kancelarije su meni zaista najmanji problem. Možemo se nalaziti u parku, na klupici, u kafiću, gdje god. A ako posao dobro obavite, možete raditi gdje god vam paše. Gledajte, ja ne mogu raditi mimo svoje advokature. To je najmanji problem, gospodine Boras. Neka to bude naša mala tajna. Diskrecija je zajamčena. Ako obavite dobro ovaj prvi slučaj, mogu vam obećati da će biti još klijenata. A više klijenata, više love. Lova uvijek dobro dođe, zar ne? Da. Dobro, evo, mogu vam obećati da ću... Pogledat ću, evo. Eto, dogovorili smo se. To je dovoljno fair. Da. I molim vas, ako se možemo sljedeći put čuti telefonski, nema razloga da se prepadamo ovdje po mraku. Apsolutno se slažem. Navika, šta ćete? Da. Nazvat ću vas. U redu, hvala. Doviđenja. Doviđenja. Jesam li uspjeli pomoći?
Pa u ovoj situaciji to je nemoguće. Čudno. A sebi ste uspjeli pomoći, naime niste dobili otkaz. Nova vlasnica treba i dokazala sam se na izradi novog programa i mislim da bi Nina bila stvarno glupa da me otpusti. I znate što? Sami ste se krivi. Mislim, od prvog dana iživljavate se nad jadom Ninom. A vi ste prema njoj med i mlijeko bili. Dajte, molim vas, zagrčavajte život od prvog dana. Patetični ste i stvarno mi ne treba ovo slušati. Ena, pozdravim vas. Reći ću svima. Da, baš mi je frka. A tko će vjerovat očajnici pred otkazom? Nitko pametan, sigurna sam u to. Dobar dan, kolegice Kolar. Mislim da se znamo, jel da zbog vas sam dobila otkaz. Pa dobro, nije bilo to ništa osobno. Pa mislim da namještanje otkaza je osobna stvar. Nije bilo mjesta za 2 profesorice poslovnog engleskog i mislim da se svatko treba izboriti sam za sebe. Laktarenjem? To baš ne. Dajte, ustavimo sad prošlost. To što je bilo između nas je... nekakav ulazak u bolju budućnost. Nina me zadržala na FM-u jer smatra da mogu ja doprinijeti radu ove ustanove. Da, ja to vjerujem, ali ne mogu ne primijetiti da ste se ponijeli nemoralno i bezobrazno. Kako privatno, tako i poslovno. Dobili ste posao preko veze, došli ste do ljubavnika preko leđa njegove supruge. No dobro, sad je trenutak da naučite fair igru. Mislim da je Nina jasno postavila pravila. Ovo ti je Ninina sestra. Ninina sestra. A, daj. Kako ne razumiješ, vratit će je natrag na posao. Pa mislim, šta se ovaj fakultet pretvorio? Pa dobro, čekaj, koliko ja znam, Tonka je bila odlična. Mislim, evaluacije studenta su bile visoke. A daj, molim te, neće prstom mrdnut, a dobivat će plaću. Molim te. Si vidio kako hoda, nosi digla u oblake. Dobro, daj, studenti te slušaju. Pa nek čuju. Nina na čelu FM-a svega par dana i već ga je pretvorila u leglo nepotizma, to su činjenice. Daj, Vanja, molim te. Šta? Ovo im je najbolja životna lekcija, bolja od jednog predavanja. U životu prolaze samo veze i uvlačenja. Gle, predlažem ti da iskažeš malo poštovanja jer Nina je korektna. I ako je Nina mogla zadržati Enu na poslu, ne vidim zašto ne bi mogla i tebe. Odi kod s njom porazgovarati. Ne, neću se ponižavati. Ali hvala ti na savjetu. Nije na njemačkom, to je dobar znak. Otko ti? Pa, bila sam u blizini. Glupa fora, jel da? Ostale su neke stvari visiti u zraku od jučer. Htjela bi da to raspravimo. Tonka, do sad sam se sam skrbio o svojoj karijeri. I na temelju svog znanja i svojih sposobnosti sam osigurao ovu poziciju na kojoj sam sad. Kao što sam osigurao i tu ponudu iz Leipziga. Pa dobro, to je jasno ko da. Mislim, ja stvarno ne vidim u čemu je problem. Smetaju mi intervencije, to bez mog znanja. Nina bi te i onako pozvala. Da, ja u ovim okolnostima jednostavno ne mogu prihvatiti. Koji su to okolnosti? Smeta me to što mi odmah nisi rekla da ne želiš ići u Leipzig. Kao da je jednostavnije kreirati cijeli igrokaz nego reći banalnu istinu. Ma dobro, mislim, ti govoriš o tom Leipzigu kao da je New York. Nisam ti htjela kvariti raspoloženje. Kvariti raspoloženje? A istina nije kvarenje raspoloženja, to je poželjna kvaliteta. Dobro, samo sam htjela da pregrizeš ponos i da razmisliš o ponudi. Eto, plaća je veća, o nekakvoj odgovornosti da je ne govorim, a i bilo bi bliže obitelji. I meni. Dobro, vidim ti se to sve jako lijepo posložila, ali ja jednostavno ne mogu pristati na taj nepotizam, ne mogu. Dobro, onda budi i dalje tvrdogled. Mene više ne zanima. Kako je mama? Je se smjestila? Je, super joj. Kaže da ima pogled na šumu da je kao da je u Brestovu. A nismo dugo pričali, zato što pozivi su skupi. Pa ja ću ti dati za bon. Mene nemojte, dosta je bilo. A što kažu liječnici?
A mama kaže da su optimistični, ali mama tu uvijek kaže nešto dobro. Pokušamo me zaštititi, no. Pa da, pa mame to rade. Štite svoju djecu. Ali ja više nisam dijete. A kako je Kruno? Kruno je dobro, pospano. Kad ne radi, spava ili je pospan i tako u krug ili jede. Pa što kažeš da ga pozovemo na ručak nam, ha? Suzi? Super. Može, Suzana, pa vi ste isti kao moj Kruno i vi isto previše radite, ha? Da? Uđite, Vanja. Nina, ja sam se došla ispričati. Pretjerala sam. Zaista se kajete ili je to samo predstava da biste zadržali svoj posao? Gledajte, Nina, neću lagati, meni je ovaj posao zaista važan. I činjenica je da sam bila bezobrazna prema vama oduvijek. Morate malo poraditi na svom ponašanju, Vanja. Loš ste uzor kolegama. Unosite negativnost u svaki prostor u koji uđete. To nama ne treba ovdje. Mi sad zajedničkim snagama moramo izvući FM iz krize. Svjesna sam. Da. Svjesna sam svojih grešaka i želim ih ispraviti. I zato vas molim da mi date još jednu šansu. Mislim, Nina, budimo iskreni. Moj rad ovdje bio je besprijekoran. Je, istina. Istina, Vanja, to je istina. Ali, vaše zakulisne igre, vaše spletke, pa to je strašno, to je nepodnošljivo. Po meni ne trebaju takvi ljudi kraj mene. Nina, molim vas. Uvidom u financije, ja sam shvatila da ne trebam više od jednog asistenta po katedri. To će biti jedan od mojih prvih rezova. Meni je žao, Vanja, ali vaše radno mjesto više ne postoji. Ali ima jedno mjesto koje je ispražnjeno. Hvala vam, Nina, nećete požaliti. Moje bivše radno mjesto u referadi. Molim? Da budem referentica? Da. Ja to ne mogu raditi. A zašto ne? Pa zato što je to prije svega poniženje. Pa ja sam do sada držala predavanje, ja ne mogu studentima lupati pečate. To je degradacija najgore vrste. Pa studenti će mi se smijati. Svaki posao ima svoje prednosti i nedostatke. Pa kakva korist od lupanja pečata 8 sati na dan? Dajte, molim vas, to je prije svega dosadno. Ja sam radila taj posao preko 10 godina. I to bez prigovora i bez histerije. Nemojte biti nezahvalni. Nina, ja sam završila fakultet. Ja imam magisterij. Mislim da zaslužujem veću poziciju. Ponudila sam vam tu opciju. Imate 15 dana do svoje odluke. Sad mi ispričate, imam posla. Nina mu je ponudila posao iz snova i on je bio ljud. Znaš, htjela sam ga šakom zviznut po nosu tamo usred zbornice. Dušo, stala si na put muškom egu. Trebala sam mu pregaziti prste. To što si ti vidjela i doživjela je, a zapravo evolucija u praksi, znaš. Muškarci su ti lovci i oni nas žene doživljavaju kao nešto što će se oni brinuti. To je to. Nikada to neću naučiti. Pa znaš, trebala si možda malo ipak zakamuflirati tu svoju intervenciju kod Nine, zato što muškarci jednostavno ne mogu prihvatiti činjenicu da se žene angažiraju oko njihovog zaposlenja. Beti, nisam htjela lagat, stvarno. I ne ide mi se u Leipzig i on je to shvatio i naljutio se. A dobro, Dušo, evo, radila si za dobrobit vaše veze, a ne zbog nekakvog svog inačenja. Ja samo sad to ne mogu objasniti. Pusti ih. Oni su ti kao jači spol, znaš, a raspekmeze se i dure i bježe zbog koje kakvih sitnica. Nego ti meni reci kako je Nina. Valjda bolje, ne znam. Ili skriva, ili je to zatomila. Posao je terapija, zatrpala su posao. Hvala Bogu da ima posla, znaš. I ja bih to, kad bih mogla. Nikome neće. A Beti, otkud sad taj pesimizam? Ti si pametna, ambiciozna, diplomirala si s 5. Dušo, znam da jesam, mislim. To je istina, ali evo, moj životopis stane na jednu stranicu. I to sa dvostrukim proredom. Jedino što mogu je da dopisivati laže. A dobro, da nađeš par preporuka. A od koga, Tonka? Od Martina? Tko zna što bi on napisao? Da baš sad tu Miki. Ipak je on najmoćniji čovjek. Pa znaš li da je? I jako mi je žao što nekako nisam imala prilike zaista popričati sa njime. Svaki put kad bih ga srela, stalno bi ga napadala. Što zbog Suzane, što zbog Nine. A on bi se samo onako smješkao, kako samo Miki zna. Frajerski, da. Kad sam bila klinka, bio mi je Bog, ono. I moram ti priznati da nakon svih ovih godina nije me razočarao. Istina. Nije ni mene. Da.
Međutim, vratimo se mi, draga moja, u realnost. Dakle, muškarci su ti lovci, a mi žene smo onako autodestruktivne, znaš, i uvijek se zapikiramo za nekog visokog, muževnog, mračnog, zgodnog stranca s mračnim pogledom i ne možemo si pomoći. Znamo da je krivo, ali ne možemo si pomoći. Ti si prava psihologinja, svaka čast. Da. Ali mi je zapravo drago da je Miki otišao zbog Nine. Ona sad napokon može krenuti iz početka. Ona do sad nije živjela, ona je životarila misleći na prošlost. Da, to je istina, znaš. Ali evo i Suzana ima pravo ispraviti svoje pogreške iz prošlosti. Dobro, Tonkice, ja znam da ona sad nije tvoja najomiljenija osoba, ali evo, Krešo joj je dao novu šansu i tu je Marta i... Da. Jeste skužila kako se nama u tako kratkom vremenu ono toliko dogodilo? Vratio se Miki, došla je Marta. Da, ja sam ostala bez muža, bez love, bez posla, kojeg nikad nisam imala. Dakle, sve same silne promjene, ali bit će sve bolje. Vidim nekako te znakove promjena. Ena je prvi znak promjene. Kako to misliš? Ena je na burzi, baš kao i ja. I to mi je drago, zato što svi negativci na kraju dobiju ono što zaslužuju. Ali Beti, ja sam nju vidjela jučer na FM. Mislim, Nina je nije otpustila. A stručno vijeće bi donosilo bitne odluke, poput ove o otvaranju novog smjera turističkog menadžmenta. Ma, odlično, Nina, odlično. A stručno vijeće bi moralo biti mozak fakulteta. Pa jasno, zato sam ja odlučila da vi budete članica. Ko mi može bolje pokrenuti oluju mozgova u vijeću osim vas? Ko? Hvala ti. Pa hvala vama. Ja ne znam što bi ja bez vaše pomoći. Posebno u upravljanju sa financijama. Zato... Ma jeste vi zainteresirani za posao i za mjesto poslovne ravnateljice? Ja znam da je to puno posla, ali... Zora, ja vama stvarno zaista vjerujem. Dobro, mislim, ako ne želite... Nemoj me krivo shvatiti. Ja sam skoro očekivala da ću dobiti otkaz, a sad mi ti pružaš novu šansu. Malo sam zatečena. Poslovna ravnateljica. Pa ne morate mi odmah odgovoriti, slobodno malo razmislite. A tko bi bio dekan? Mislim, jesi o tome razmišljala? Adam Nikolić, ako pristane. Sjajna ideja. Nećeš zažaliti. Adam je vrijedan i pošten. Ja ne pijem, ali danas pijem. Tako treba. Ajde. Za fakultet. Do nas. Što je njoj? A ne, jesna je zato što Nina nije otpustila Enu sa FM-a i sad je juri. Grozan dan. Jedan se neće zaposliti, druga hoće smjestiti drugoj otkaz. Ne želim više danas razmišljati ni o karijeri, ni o poslu, ni o novcu, ničem. A ja sam te baš htjela nešto zamoliti. Znaš onaj buk koji je Vlasta spominjala? Da? E pa, agencija me želi, sad samo trebam napraviti buk. Beti kaže da je to kao osobno u svijetu mode. E pa, mora biti dobar, a tebi vjerujem. Dobar, bit će odličan. Znači, prihvaćaš? Naravno, kako je to pitanje? Šta je? Ako eksterijer, oko tebe sve zeleno, ti u jednoj crvenoj dekoltiranoj haljini. Ajme, super, obožavam crvenu. A interijer, nešto kao moderno u spoju s klasikom, knjižnica. FM, vikendom je slobodan. Kao nekakva nestašna učenica, profesorica, nešto tako. Prvo se ja malo koristit što mi je sestra vlasnica, jel da? Super, znaš, ali nisam baš sigurna oko učenice i profesorice. Znaš, mislim da se to baš neće Zlatku svidjeti. Imamo interijer. Sve ostalo ćemo smisliti u hodu. Može?
Stari, gdje je šampanjac? Znaš šta, neki drugi put žurim na intervju. Dobro, držim te za riječ. Da, sad je ovaj početak, čeka me uvođenje reda u stranci. Treba odmah uzeti stav, to je najbolje. Da, to treba instalirati pravi ljude na prava mjesta, a protivnike javni linč, ili tako? Nema ti toga kod nas. Nema, dobro. Samo, sad me neko vrijeme neće baš biti previše u uredu, tako da očekujem tvoju punu inicijativu. Moju punu inicijativu? Pa stari, pa pretrpan sam poslom, ali doslovno čovječe, pa sanjam pravomoćne presude, šta? Morat ćeš dodatno zapet, šta ti kažem? Šta, spavamo ovdje, ha? Gledaj, ovo su važna vremena za sve nas. Taj slučaj Koloseum nam je važan, on će trebati dodatnu pravnu podršku. Da. Ja znam da puno tražim, ali isplatit će se. Stavlja, ajde, poštedi na tih političkih molite predavanja, ajde. Krešo, to je velika odgovornost. Ma nemoj. Praktički ćeš sam voditi advokaturu. Koga, samog sebe? Znači nisi uspio naći nikakvog klinca još? Ma tražim, Slavene, dao sam sve moguće oglase, ali to bi se samo partijalo. Samo nemoj reći, rekla sam ti. Rekla sam ti. Sjećam se. A prijateljice su tu da te tješe, ne da ti pametuju. Kako sam luda, sad bi najradije lupala glavom u zid. Ako nečijom glavom treba lupat, onda je to Franina, ne tvoja. A lijepo si mi govorila, stvarno si mi lijepo govorila. A pusti sad to, bitno da si ti skužila kakav je to što sam ja govorila. Saznala sam to, Silvija, na najgluplji mogući način. Doktor je došao i zamalo da mi nije čestitao što sam dobila nečakiju ili nečaka, nemam pojma, toliko sam bila zbunjena da nemam pojma što je Frane dobio. A sam htio curicu ili dečka? A nemam pojma, dečka, valjda. Onda se nadam da je curica. Velika jedna curica. Sad će ti ovo jako glupo zvučati, ali kad sam se u tom trenutku okrenula, bili su neki pacijenti okolo i baš su me čudno gledali. Umislila si to, pa bila si pod šokom, emocije su proradile, što mi te čudno gledali ljudi? Gledali su me onak, ko da sve znaju. Ma daj, zabrijala si, pa baš ljude briga, sad šta ti tamo radiš, sigurno nemaju pametnijeg posla u životu. Kakav je tvoj odnos sa tatinom ljubavnicom? Znam da ti je na živce, nego pitam možda se nešto promijenilo. Dobro, kakve sad to ima veze? Pa to je sasvim drugčija priča. Nemoj slučajno pomisliti da je to slično. Stvarno. Pa ja sam isto ljubavnica. Daj, Tina. Kako to glupo zvuči kad to kažemo ovak na glas. Ali jesam. Stvarno ne želim toj Maji uzeti muža. I tom djetetu sigurno ne želim uzeti tatu. To je jako plemenito od tebe, znaš, ne bi puno ljudi to napravili. A znaš zašto je to još tako teško? Zato što sam sigurna da me voli. A Tina, kako možeš biti sigurna da te voli? Zato što osjećam. Ali jedino što Frani znamo onako pouzdano je da je čovjek patološki lažljivac i varalica. Evo, to je sve. Ali osjećam to ozbiljno. Mislim, razum mi govori jedno, osjećaj drugo i... Razum mi sad kaže da sam ja ta koja je višak. Odi. Ko je moj friend? Ja, mene imaš uvijek. Reci mi da to nije istina. Reci mi da si je udarila nogom u to koščato dupe. Koga? Pa Renu, naravno, kog drugog. Nina, to je žena koju mi svi mrzimo, žena koja je jedna nemoralna osoba. Kako si mogla? Ravnala sam se poslovnim razlozima i na jedan kvalitetan kadar u redu. O, pa krasno, sad bi se njoj još trebala i diviti. Što je sljedeće? Tvoja sestra je zbog nje dobila otkaz, meni je razorila brak. A što ćeš ti dati joj povišicu? Beti, ja razumijem da si povrijeđena, ajde sjedi. Ma ne samo da sam povrijeđena, nego kiftim od bijesa. I molim te, nemoj mi se obraćati tako s visoka. Sad se igraš Boga koji sve prašta, ja to ne mogu. Orijentirala sam se na njezine sposobnosti, u redu. Ajde, ma na koje sposobnosti? Ona koja ima ispod suknje, koja ima manipulira sve oko sebe, tako i došla do posla na ovom fakultetu. I znaš šta? Ja ne mogu shvatiti da ti kao žena, ma ne,
Kao moja prijateljica nisi solidarna, to stvarno nisam očekivala. Čudno. Ja mislim slično o tebi. Govoriš da bi ja trebala biti solidarna i otpustiti Enu. A u isto vrijeme ti se i dalje družiš sa Suzanom, onom istom Suzanom koja je meni uništila život, isto toliko koliko je Ena uništila tvoj život. Ne, pa ne možemo uspoređivati Suzanu s tom raspijetinom. Točno da ne možemo. Suzana je bila moja najbolja prijateljica, osoba koju vjerujem, koja mi je tu i zato mi je još teže. Ali Nina, za Boga miloga, to je daleka prošlost. Suzana se kaje zbog toga, ova žena će to učiniti ponovo. Kako ti to znaš? Ma kako znam, pa zato što je takva, jer je bezobzirna. Kako ti to znaš, pitam te. Normalno da znam, jer hoda preko leševa. Nina, ne slušaš me. Jer ti ne želiš shvatiti kako je meni. Vođenje ovog fakulteta ovdje nije nimalo lak posao. Teško mi je. Ja moram biti pragmatična. Ena mi je kvalitetan kadar. Ambiciozna je, pouzdana, marljiva. Dobar je profesor. Ma divan profesor. Ako tako nazivaš gaženje preko leševa, onda je zaista divan profesor. Slušaj mene. Uvela je inovacije. Predavanja su je jako zanimljiva. Što hoćeš od mene? Uvela je inovacije. Dekolte do pupka. I da, plava je. To je divna inovacija koja se sviđa svim tvojim studentima 20-godišnjacima. Ja vidim da te ona potpuno zamađijala. I znaš šta? Ovim si dala zeleno svjetlo njenoj karijeri brakolomke, žene koja gazi preko leševa i žene koja je razorila moju obitelj i moj brak. I što da ti kažem? Hvala ti lijepa, Nina. Nemam za cijeli ručak, ali volio bi platiti bar dio. Evo, za mene i Martu. Nemoj me ljutit, molite. Ja plaćam, ja časim, gotovo. Kraj priče. Može? Ok. Kruno. Nego reci mi, čim se ti baviš, što te zanima u životu? Pa... Ajde, reci im. Reci pa. Ovo sam rekao samo Marti. Mislim da dečki saznaju Brestu, zezali bi me do kraja života. A sam sam već zainteresiran, što? Volio biti fizioterapeut. Mislim, znam da za to trebaju škole i fakultete, ali tko zna. Pa onda bi na neki način bili kolege nas dvoje, ha? Da, jer vi pomožete ljudima, meni je to velika želja. Da. Kruna, reci mi, kakav si recimo da pomogneš konkretno jednoj određenoj osobi, jednom čovjeku? Ovako, evo, ja u svojoj advokaturi, kancelariji, trebam dostavljača, potrčka, drugim riječima, nije posao Bog zna što, ne mogu ti baš obećati plaću i snova, ali dovoljno da ostaviš posao uljari, a? Stvarno? Pa vidim, moram još razgovarati sa šefom, ali to je pro forme. Da! Hvala, Krešo. Ništa, ljudi, prionimo mi. Ali drugi put ja plaćam, okej? Može. Dakle, i ekonomsku stabilnost naše zemlje, jel? Zato i vjerujem da će birači znati prepoznati naš program. Svaka čast. Sjajno, mislim, ja bih vam dala svoj glas, Pa apsolutno. ja računam na njega, ali i na glasove vaših čitateljica. Pa to budite sigurni. A šteta da imamo samo tiskano izdanje našeg časopisa. Vidim, ovako kad vas gledam, imate jako televizično lice. Šteta da se tako malo pojavljate u medijima. Ja? Meni se čini da ste vi zainteresirani za posao voditelja ureda za odnose s javnošću. Tako sam prozirna. Ne. A možda. Mislim, ne dijelim komplimente, samo tako. Pa ako ste možda zainteresirani za jednu večeru gdje možemo razmotriti tu molbu. Dečki. Zlatko, ti si šta ima? I kako je na novom poslu? Ma joj, ne pitaj. Ne može biti gore. Ma nema. Zapravo, da, vjerujem da može biti gore. A, stari, kod nas je kritično. Imamo danas sastanak s ovim novim direktorom, uopće ne znamo da li ko sve ide dalje ili ne. Čekaj, ne razumijem, gdje je Miki? Nema ga, ispario. Ne znaš? Čuj, šta? Oprosti, ali mi moramo ići, kasno, ha? Ajde, vidimo se. Znaja. Da? Nina? Čuj. Nažalost, ne mogu prihvatiti mjesto dekana. Zašto, ako nije tajna? Znaš i sama zašto, ne budimo djece. Zbog Tonke.
Zbog toga što to ona nagovorila i jednostavno to ne mogu prihvatiti. Ona nema nikakve veze s mojom ponudom, istina. Ona jako želi da ti ostaneš u Zagrebu, to stoji. Ali ja sam tu odluku donijela neovisno o njoj. Dobro, u ostalom muči me ta vremenska podudarnost. Zašto mi to nisi rekla prije, a ne sad pred odlazak? Zato jer sam se jako dvoumila između tebe i Zore. I ne, nije presudila Tonka, već činjenica da ja Zoru jako vidim u financijama. Zato sam joj ponudila mjesto poslovne ravnateljice. Ada, gledaj, moram te. Uz njenu, a nadam se i uz tvoju pomoć, mi ćemo formirati stručno vijeće koje će donositi nove odluke. Što kažeš? Ma sjajno. Pa možemo FM-u vratiti staru slavu. A zašto baš ja? A zašto ne ti? Stručan si, obrazovan, pošten, strastven u ekonomiji, odgovoran, skroman. Ili moram dalje? Ne moraš dalje, ali ne znam, čini mi se da ću ipak prihvatiti ponudu iz Njemačke. Žao mi je. Hvala ti ovo radi Krune. Vidi, Suzana, učinio sam to radi Marte. Vidio sam da Mali ima pozitivan utjecaj na nju. Pa dobro onda, hvala ti što misliš na nju. Suzana, ja znam sve okolnosti i mislim da bi bio gad da joj ne pokušavam olakšati, znaš? Aha, ja činim potpuno suprotno. Ja joj ne olakšavam život, jel? Ja se ne želim svađati. Ali ovo je sve na tebi, a svakim odgađanjem će ti biti još samo teže, znaš? Ja znam da ti misliš da sam sebična, ali kako ne razumiješ da nisam dovoljno jaka još da joj kažem? Ma nemoj, a da malo ojačaš, da prekineš tim samosažaljenjem, da počneš misliti malo na druge, a? Prosti, žurim, moram na sastanak. Ma da, pa naravno, pa bježi ko jučer. Znam da mi prešučuješ neke stvari. Vidi, a da jednom počneš gledat stvari iz druge perspektive, da počneš misliti malo na druge, počneš misliti malo kako je meni, koji je cijeli život živio s nekom drugom osobom koju ne poznam. Kako bi bilo Marti da je nisi napustila? Imala bi lijep dom, majku, oca, lijepo obrazovanje, sve. A ovo bi bio samo ružan san. Znam da sam je uništila život i meni je teško. Znaš šta, ja sam ti dao šansu, dala bi ti i ona. Ali moram prvo oprostiti sebi. Ja. Da, sve u redu, tvoj prijatelj je oslobođen. Ma, policajci su napravili neku glupu pogrešku pri voženju. Pa kad već ovoga... Vidi, nisam siguran, mislim... Nisam ništa pristao, vi mi već nudite novog klijenta. Aha, plaćate odmah. Dobro, evo, ajde... Pošaljite mi slučaj pa ću vidjeti, dobro? Može, odlično, hvala Bogu. I nećemo štedjeti. Ovo je stvarno razlog za slavlje. Pozvat ćemo sve moje mušterije, rodbinu, prijatelje i neprijatelje. Nek se vidi kakvog sina imam, a? Opće strah pomisliti kakva bi bila da dobijemo na parlamentarnim izborima. O, čekaj. Halo, ej, Zora, Bok. Jer znaš da je moj Slaven postao predsjednik stranke? Da. Što? Odbio je mjesto dekana. Adam. Gospodo, predstavljam vam novog direktora naše firme Gold, gospodina Egona Martinovića.